Kasangki kena puli yak belatip kum ka North East Students Organization NESO kala penong ya kejengek ki bajai-jai hajan umat jong ukyang nong ba ubadan hakmat ke Civil Hospital Shillong. Hakati kejengek lang la laiban kesan lang lagi dukhat kisang bahalang ki bakan thup ya ka KSU, ke FK JGP, ke HNYF, ke HITU, ke RBYF, ke JSU bat kiwe-kiwe deh. Layo ek jingkran na kinong yalam kisang baper badru na chairman kan nesu Samuel B. Jerwa. Kini baro kila dawa nak sorkar ya kimat ki bakta ka bhaka miat jong ki jaj benrio khasi garo ba jantia ba jong ki jaj benrio kathan chete lami ni kari India. Katu kat ne kimat jing dawa ki kin thop ya ka jing pentre kam no mardor ya ka inner line permit ya ka jing penrong no ya tien khasi bat garo haka krenet bapra jong kari sinchar kari India kajing pendam no ya Citizenship Amendment Act 2019 but ya Armed Forces Special Powers Act 1958 but kiwe alai hawai ke cakang i wat ke semblang no lasi dekat lama lai rong kai bang akwa bandong kan ko mile kelemat kalong ngim semlaong i persya ya kata kesukaran dia hari ka jingkeli ham ta kasengi kalong hatu kesukaran dia ka itu mo ingi kum tre muluk kalau priang mo ikte kimat jingdawa jonggi gitu kumitra re muluk kani kan ngakwa abandong kar komper khat perdan kan ngep teng hadum taban thambor ya ka hok ke jongi minam kot tang kita ke cing pen snow minam kot tang hata jingkran hanrai ngnyaiong bakane kalanti banjai pen snow banjai dawa nginam mantan kelakam dei mangiyok menta lakam dei benyo sibet lakam dei lasai ngasong bandong sisingin terkasengi kom gajat benreu kam tam ngong ngin sajok bakaden ka hok bat ka sturi ke jongi ngakran ya kata galong kam tam ki pardo pasnam beri khon jong ko beri nyol trap ngi sotho kacing perkhat padan kelas lang banyelam bakla ngi sotho kacing perkhat padan kelas lang pan kerat syakawai pat handai kagwa banyai pan kenmau syakajat benreu galong ngi hapan bu jengkeli ya ka sarkaran dia hato ka itro mo ka sarkaran dia ya ka history jong ka jaj benre bro ko wei kai bang aku abang keren ya kata galong ngila buram ki perdo pasnam gila buram gila kentiu buram ya tak lama lairong jong sarkaran dia hato ka sarkaran dia ka kentiu buram mo ya ka hok jungi ki tre muluk ka kentiu buram mo ya ka history ne ka paket jong ka jaj benre bro ko wei lada kong kakwa aban kentiu buram akwa aban itu balai ka maino itu kimat jingdawa artali ke resolution kepada sarkar jala kalapa sesokaran dia kata kalong ban pentri kam ya KLP po ka jala jungi ban penrong ya tin kasi haknet ke bapra lakano tali kisnam kita ke resolution kasokan dia ngamtup kale yu keluar kita kali kompar khat padan jong kasokaran dia gi penban bakakwa ban pendon kam dak boipat ke bor ke jing tombor ya kan ke generation ke jongi ngapanya keren banja kali ya ke history haswa bakom ke jat benreu kan sak klun hak ta kerti sensar jong kari India tiba bon ki kali nai perkan pen songsit nai kran kita ki jing pen anti Indian handai ngasong marong ngem semla kran kan ono ke jing persya ya kita kari India hari iklan kum kepaket tak history kulong dok losnam naru kulong koma apo jong beri nyotrap kajai penriu borol kawai handrai ka bas ngosi ka bangi i daga jong kemat ngam ka ban keren menong mensngau berkata gidai gi anti Indian nang perkat mene nang kira ke perlok yo lesi di ke jingkran ni wan kemlo ini ki magistrate ini kita ki pulit yo ki penhamno akin don ka bangi dai gi anti Indian namar bi perlong kum kini ke jelang handrai ngan ong ibi kabas yosi kelong ba ngomong nya bro ti jai beri ke jongi handai ngayoi haki ni kisngi kaba dalo ong umudi yaki haga bor korna tong yitit pliang baro dalo ong utai ubanang tai tongin nya si yakita ki jan yakita ki rong ki baper hayeng hakali jongi ni kroi benskap yakita baro handrai bal kampanse benong pagajai beri butit bor gijam no hagi taipat gihepat natai ke rithor natai lepo nglabong lepo dali ke basen sadon bor nagawai ke bor ka LP na por ya keren handrai ka susi benong ye pisa gawai
kelong ba ki politician jongi kinomi khmat ki jongi ki ai kata ki ong ba ngadat penpas si kani po ki yeng dorbar thawan kata ki ong ga ILP resolution kani ka kamram kinong mi khmat kidai banden kata ka mensim ban mi khmat yu pai ba jongi om tang po ka jalla bandawa ga ILP hanrai ki dai ro ban le chipon Delhi ban yaki kumyaki ki wei pat ki putal party ki balai church parliament mapensiau ya ka ai kata ka jingdawa jong ri ko jai bre jong jalla hi bro ko wei hanrai No ILP! We condemn! We condemn! We condemn! Islam! 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 Kumno ban penyanyi kalau kita betap lah keluarga sarkar India. Kumno ban penyanyi mar po khndo lah keluarga sarkar India. Kumno ban penyanyi keriti kedustur lah keluarga sarkar India. Dari platform kita fair. Kesano kum bisa berurit pai. Kita dong lah kejong karukom ka lenti lah kejong karukom ban penyanyi ban mani kalau kita betap kita mar po khndo ke siap keriti kedustur. Kum bisa berurit pai. Kesano ngingin pai. Lada ngisuya sengap ban ngisuya pendam hari ini kian jong sarkar India nakapor ngini banyak teli kenang ba kajinglang kerpang jongi kajinglang terai jongi haga kendo ke siap haga reti ke dustur haga klau ka betapa lima pak kendo kan ini apa kan sa ketang ini gitu ka Twipra Students Federation napo Tripura ka Kasi Students Union berka Garo Students Union napo Meghalaya ilai syong banyak keren banyak thir alor kimat kijura kiba long kelum ha kabai dei bar gejing long sngai karoi kapar be gejing non kam kiba nakapor sa kapor jong kitrai muluk jong gane ka than sa lam mingi borok kawai